Dame i gospodo, poštovani prijatelji nogometa, srdačan sportski pozdrav. Od oca Muharema Rudara i majke Zehre, domaćice, prije 71 godinu u Brezi se rodio Rešo, prvo i jedino muško dijete u porodici Mamela, dječak koji je rastao uz 3 mlađe sestre. Ime dobio po narodnom heroju Rešadu Saletoviću iz Vareša, završio je ekonomski fakultet i radio u struci, a cijeli život volio sport i baš poput njegovog imenjaka postao uzor i legenda, samo u svijetu sportskog novinarstva. Svega se je izrečavalo, i tužni i veseli trenutak. Meni je dragi Bog dao da sam obišao Dunjaluku. Izveštavao sam iz Afrike, Tunis, Bosna i Hercegovina, iz Azije, iz Katara, iz Izraela, Bahreina, Evropu, da ne spominjem. I sad kad pogledamo sa ove distance, kao da je to sve juče bilo. Sa kačketom na glavi i mikrofonom u ruci, na poziciji voditelja i komentatora, ne samo da je obišao svijet, nego i upoznao brojne legendarne sportiste i, što bi rekli iz prvog reda, pratio vrhunske sportske događaje. Biti na finalu Lige prvaka, šampiona, zovite kako hoćete, s košarkašima Bosne koji su postali prvaci Evrope 5. aprila 1979. godine. Biti 2 puta na finalu Lige prvaka u nogometu. U Beogradu 73. igraju veliki Ajax i veliki Juventus. Zatim 30. maja 1991. godine na stadionu Sveti Nikola u Bariju igra Crvena zvezda, Olimpik Marse, igra Pančev, Savićević, Belodedić, Šabanažević, za nekima sad te sve nogometaše Zvijezda i Zvijezda prvak Evrope. Ipak najponosniji je dok sluša našu himnu, a kada na kraju dođe i pobjeda, Rešinoj sreći nema kraja. Znao sam zaplakati, to je jače od mene. Meni je samo žao što naša himna, svjedoci ste koliko se ježim kad priča, što nema naša himna riječi, ljudi pjevaju. Šta mislite kako je meni kad ja držim svoj mobitel, a pored outlinije odakle radim prenose i ide himna. Evo ja bi sad zaplakao. I ti pobjeda je bilo, evo sljedeća odbojka. Prvaci, olimpijski, svjetski, evropski, zlatna liga nacija, ja sam to radio, 1000 ti utakmica. Naše dijete izbrzi Armin Šejić, sad je proglašen za najboljeg igrača u Njemačkoj prije 5-6 dana. Naša reprezentacija osvojila zlatnu ligu nacija. Nisu sve njegove suze bile radosnice. Ima i onih koje peku, zbog poraza ili opraštanja igrača. Tad su opraštali Baždarević, Umerović, golman Smajić i Vlatko Ješćet. Ja sam u svakom od njih imao u svom stilu to. Kad je Vlatko, kad onda rešao, nisam umro, plaću me, a sad plaku kad se sjetim takvih utakmica i tako. A milijoni ti bilo događaja i strešni, da budem situacija kad izgubiš zbog jednog poena. Moja Breza, prvaknje su države u odboj curce Brezanske malene, ja nadio, servira najbolja igrača, ona je reprezentativka, ona je Bosne i Hercegovine, Ćosović. I ona bi 1000 puta sprečirala u tom, da od sad do 1000 puta u tom trenutku blok i poen gubimo, Lukovac uzma titul, ja sam zaplakao u prenosu. O svom Rudaru i njegovim brezanskim bebama mogao bi roman napisati i ime im je dao, ali sjećanja se roje i misli lete slobodno poput ptice na nebu, pa iz ladice koju je punio godinama izvuče pokoje. Drago mu bi prepričati nam trenutak sa promocije filma o pokojnom Ćiri Blaževiću, u kome je i on dobio zavidnu minutažu. Velika je to sigurno 3-4 minute da kao obični mali Rešo, pored takve institucije i pored igrača Spahić, Lupa, Barbarić, da je nekti mu sad Baljić. I kad je bila promocija u Zagrebu, voditelj programa, kako bi rekao, na kraju predstavljate ovo, to ono, i sad on kaže, predstavlja, imali ste priliku da vidite našeg, eto. I on pita mene između ostalog, kad sam ja završio fakultet žurnalistike, rekao, ja se izvinjavam, ja nisam završio za novinara, ja sam diplomiran ekonomista, muke u sali, jedno 15 sekundi, onda svi ustali na noge i aplaudiraju. Ja sam rekao da je meni samo ljubav, nije to ni hobi, to je ljubav, nešto što se ne može ni platiti. Pored njegove porodice, Rešino bogatstvo je čist obraz, putovanja i kontakti s ljudima.
koji su s vremenom prerasli u prijateljstva koja nipošto ne bi ugrozio. Imati u privatnom telefonu lupam 500 mobitela koji ne možeš dobiti na jednoj informaciji. A neću nikad zloupotrijebiti, sebi ne bi dozvolio da sad probudim brata Sali Hamića u Minhenu, koji mi je dao 100 godina smo mi prijatelji. Meni sjede u krilo ovako sad ko moja djeca. Jer prvu utakmicu, on je bio pozvan za mladu reprezentaciju, igramo mi prvu utakmicu u Kalamati protiv Grčke 1. septembra 1996. On je djeteta 17 godina, on je otišao od babi iz Jablanice, babu ga poslao familiju u Njemačku da spasi živu glavu djeta. Pa da je ona roditeljsko poželio babu, mati, govorim napada mi slučajno on i takvi koliko hoćete. Jasno se sjeća i Džekinih početaka, dok je još sjedio na Željinoj klupi, a njegov sin Tarik igrao u Sarajevu. Sastav ekipe iz Želje i Sarajeva. Džek u tom trenutku je rezerva. Ne smije se zakreti, jel ušao ili ne ušao, nije bitno. 11 igra momaka, a ti momke, ne vjerujem da je jedan uspio, da je Bog da svaki uspio. Ali on nijednog trenutka, pošto me ja i babu Midu znam, nije nijednog trenutka stao. On je otišao Plišeka odveo u Teplice, u Češku. Dijete odavde izbrzi Sokić, već sam ime zaboravio. Oni i Džeko su zajedno bili odvojeni Plišek, kao talenti, kako bi rekao. I ovaj mali se je vratio ubrzo, možda poslije godinu dana, samo zbog toga što nije bio posvećen kao Džeko svom, da tako kažem, poslu. Nije njega Plišek odveo što je lijepo. Specifično izvještavanje sa brojnih utakmica učinilo je Rešu jedinstvenim oficijalnim voditeljem mnogih klubova. Kako bi on rekao, nema grada u našoj zemlji u kome nije bio, a ni radija na kome se nije čuo njegov glas. Dobrodošli na gradski stadion u Brezi, dobrodošli na otvaranje nove nogometne sezone 2021-22, druga liga Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Centar. Rodnu Brezu ni za šta na svijetu ne bi napustio. Sve je bilo i polako prolazi, a jedino za čim ova legenda sportskog novinarstva žali, stalo je u nekoliko rečenica. Za manje od 6 mjeseci i otac i mati su preselili, ala rahmetile, na bolji svijet. Pa sam sebi nekad kažem, kad god sam pošao raditi utakmicu u Bihaću, što nisam uzeo Nagabac, pa mi je bliže, govorim vremenski, a da ono vrijeme, 4-5 sati, što idem iz Sarajeva do Bihaća, budem s babom i s materom da popijem kafu, razumijete? Na kraju, svim roditeljima Rešo je poručio, sport je spas za djecu, ali samo ako ne očekujete da budu kao Džeko, Messi ili bilo koji drugi vrhunski sportista.